Umutwe wa AFC M23 Twirwaneho watangaje ko wafashe bidasubirwaho agace ka Pointzero kari muri teritwari ya Fizi. Naho amakuru dukesha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko itumanaho ryamaze kuba risubizwaho nyuma y'igihe kirekire ritariho. Naho agahenge k'uyu munsi igomba gutangira tariki 18 z'uku kwezi n'ubundi kwa kabiri ku isaha y'isasta n'uyu munsi kagezweho nyuma y'ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuhuza mu gahenge Angola na perezida wayo bwawe n'uyu munsi. Ese agahenge karaza kubahirizwa cyangwa tugiye kwinjira mu mwuka mubi udasanzwe w'intambara kuva kuri uyu munsi tariki 18 hagati ya M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano mishya. Ibi byose nibyo tugiye kuza kwibanda mu makuru yacu. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri imibaro mishya mu Rwanda, ndakwinginze nugende udakanze subscribe, ushobora gukanda like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5. Ku musozi wa video uze kwibuka gutanga igitekerezo cyawe muri comment, ku bundi bisobanuro cyangwa ku yindi nyunganizi irezeho ya muri description harimo nimero zacu za WhatsApp, utwandikire tubane nawe 5 kuri 5. Nyemerera amakuru yacu tuyahere kuri aya ngaya avuga ko n'ubundi uyu munsi amakuru avugwa uyu munsi. Ihuriro rya AFC M23 Twirwaneho ryatangaje ko yigaruriye agace ka Pointzero. Ni nyuma y'imirwano imaze iminsi iba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi ndetse no mu minembwe. Imirwano itari yoroshye. Nyuma y'iminsi mike twabagejeho amashusho agaragaza ko iyi AFC M23 Twirwaneho yari hanuye drone zigera kuri 3 muri drone zirenga 20 zari zoherejwe n'ihuriro rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ntibyari byoroshye. Ni agace ka Pointzero kari karimo abarwanyi benshi ku ruhande rwa leta, arimo wazarendo, arimo Maney, harimo FDR, harimo ingabo z'abarundi, ariko nanone harimo n'ingabo zikomeye cyane za Tanzania. Nyuma y'iminsi mike zigiyeyo zari zarafashe agace, zari zarinje mu gace ka Pointzero zijya gufatikanya n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya ihuriro AFC M23 Twirwaneho. Ariko Twirwaneho yatangaje ko yigaruriye aka gace ka Pointzero. Aya ni amakuru n'undi yatangajwe na societe civile zo mu gace ka Minembwe. Aya ni amakuru yanatangajwe rero mu gihe imirwano yari imaze iminsi ivugwa mu bice bya Itombwe rero no mu nkengero zaho rero. Ifatwa rya Pointzero ivugwa nk'intambwe ikomeye cyane yo kugenzura imihanda n'uduce dufite akamaro ku bya gisirikare, dore yuko mu minsi ishize twanababwiye ko kari agace perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iresezeranyijwe n'igisirikare cyabo FARDC yuko izi tariki 18 z'agahenge zigomba kugera kari agace bakigaruriye bakinjira mu gahenge. Ariko kari agace k'ingirakamaro cyane mu bya gisirikare nka zone arrière bakigaruriye bagafite mu maboko yabo, ibintu byari kuborohera n'ubundi nk'uko bagiye babitangaza, nk'uko bagiye bagaragaza ko bakeneye kwigarurira uduce twose M23 yafashe. Kariya kaba ari agace k'ingenzi kari kujya kabafasha mu kugabana ibitero mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri aya ngaya avuga ko nyuma y'iminsi mike itumana rya telefoni na internet ridakora mu bice bya Masisi na Rucuru nk'uko byagizweho ingaruka n'imirwano yabaye. Ariko nanone bikavuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari kuyeho ku bushake. Ubu iminara y'itumanaho yasubijweho abaturage nyuma y'igihe kinini bongeye kubona umurongo wa telefone, bakaba bari gutumanaho nk'ibisanzwe. Bakaba bashobora kongera kuvugana no gukurikirana amakuru mu bihe bigiye bitandukanye. Murabizi ko mu minsi ishize hari hashize iminsi abaturage bataka ko babayeho nabi bari mu icuraburindi ry'itumanaho, ariko ubu ngubu leta igizwe n'ihuriro rya AFC M23 mu duce bayoboye muri Masisi, Rucuru ndetse na Goma iri kugenda ikora ibintu bidasanzwe biteye ubwoba. Utatekereza ko ari umutwe witwaje intwaro wabikora cyangwa se ari inyeshyamba, aho mu minsi ishize
nyuma yo gusana imihanda, nyuma yo kubaka amavuriro, ubu ngubu nyuma yo gusukura umujyi bidasanzwe, batangiye no gushyiraho itumanaho ryari ryaravuyeho nyuma y'igihe kitari gitoya cyane. Nyemera n'ubundi aya makuru yacu tuyagaruke kuri aya ngaya, ariko tunakubita tubanguranya tugenda. Amakuru aravugwa ko urugamba n'ubundi hari urugamba rushya rwaraye rubaye mu bice bitandukanye, warikare ndetse n'ahandi hose n'iminembwe, nyuma na Pointzero, nyuma yo no kuhifata yuko bahigaruye. Ubu ngubu abarwanyi ba FARDC ndetse n'abafatanyije ubu ngubu bagiye mu gace ka Baraka bakwirwa imishwaro, nyuma yuko intare za Sarambwe zibakozemo akazi n'amadubu. Ubu ngubu imirwano yabaye mu gihe hari hitezwa amasezerano y'Agahenge n'ubundi agomba gutangira gushyirwa mu bikorwa kuri uyu munsi, n'ubundi kuri tariki 18 ku isaha y'saa sita. Harabura amasaha make cyane atageze no kuri angahe, ariko se umuntu yakibaza niba Agahenge karatangira mu gihe impande zombi zigishinjanya n'ubundi, kandi hakaba hari n'amakuru yuko hari n'ubundi abacancuro bashya n'ubundi bageze muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha uru ruhande rwa leta. N'amafoto yagiye agaragara ku kibuga cy'indege bahasesekara aba bafite uruhu rwera. Abasesenguzi rero bavuga ko kuza kwabo bacancuro bishobora kurushaho gukaza umwuka mubi no gutuma amasezerano y'Agahenge adashyirwa ku mukono nk'uko bikwiye uyu munsi. Niyo mpamvu nababwiraga ngo ni ukwibaza niba uyu munsi ari bwo turi bwumve imbunda zacecetse, intwaro zashyizwe hasi, cyangwa se turi bwumve noneho umuriro waka mu bice bigiye bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri centre warikare, tutibagiwe no muri Pointzero. Nubwo amadubu yayigaruriye, ariko leta nayo iri hafi muri Baraka, iri hafi ya Fizi n'ubundi muri Baraka nayo iri hafi aho. Ni ukwitega iki? Umuntu yakibaza niba amahoro arambye ari buze kuza uyu munsi, ariko njyewe nahangaha mbaye nsoreje amakuru yanjye. Mu yandi masaha turabagezaho andi makuru agiye atandukanye abavugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intero iracyari yandi. Niba wisanze kuri mububyo mushya mu Rwanda, reba aho nganditse subscribe, ukandeho, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe muri comment. Ciao ciao.